Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah subuh yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah pada subuh yang ke-15 di bulan suci Ramadan ini, insya Allah yang akan memberikan ceramah subuh yaitu Al-Ustaz Haji Muhammad Fatur Rahman. Beliau adalah anaknya Guru Tah Haji Patahuddin Syukra Almarhum. Olehnya itu kepada Al-Ustaz disilakan dengan hormat. Kura-kura seding jawaban Nabi Rasulullah Pak Usman. Nabi Rasulullah Pak. Mulai marepak ni tangkalinga. Papole talu deceng. Papole salama. Papole pamase. Makoto papapole baraka. Ia patude tajangi jawaban Nabi Rasulullah ya kukuki loki tama ki lalap pakuburange Pak de. Agale baca kalau tama ki pakuburange. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Aja tetajangi jawabanna. Ya koko ki masige ma beresallang itaja tu jawabanna. Maka deto pandritata. Iya ko yero tau tuoe mareso jawa iberesallangi wattuna tuo na takko mate angkeri lalaki buru icalla. Nang katau tamari lalap pakuburange mak beresallang ipapisawi jolo pacalana patapulo aso patapulo waninna. Ya ko taling katau tama lalap pakuburan mak beresallang nule ipapaja ni icalla. Jadi tak bulu tuo mopi reso-reso ki jawa iro beresallang ikong katangkalinga beresallang. Iro beresallangi mak beresallang sunnah. Ya ko ijamai lolonga ki apalang. Namun iro tau mangkeringai tau mak beresallang. Namo tania alena lai beresallangi wajib toiri sesena jawa iro beresallangi. Nasabaya na rosiar Islam. Maka dia Nabi ta absus salam, tebarkan salam. Jadi tajawai Pak de. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tu uku kiki buru. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah nareki mata punga ta'ala untuk makita. Alhamdulillah nareki timu punga ta'ala untuk mak bicara. Alhamdulillah nawerengi docili punga ta'ala untuk marengkalinga. Nawerengi aje untuk joka, nawerengi lima untuk makatani, nawerengi akalang untuk mapikiri, nawerengi ati untuk mapirasah. Mudah-mudahan hidik jamaah Masjid Raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, angka ki si mata syukuruki pape sininna pape nyamanna pung Allah Subhanahu wa taala, sehingga natambayangi pape nyamang lebih mega pia tabolai makokoye. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Majapupung Allah Subhanahu wa taala makoto para malaikatna si mata masalawa lori nabitta sininna atamatappa na pung Allah Subhanahu wa taala pada assalawa ki nania mapasalama ki masa ri nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sininna atamatappa iya mi atamatappa no bi punga taala untuk masalawa. Nigi-nigi tau masalawa ri nabitta waji risesena sapaat na nabita. Nigi-nigi tau masalawa ri nabita si bawa itu ri surga pamasena pung Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
jamaah Masjid Raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Si kumpulu mana ki si matu ri surga pamasena pung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala, di suratul Fatihah surah yang unik. Salah sidi firman na punga taala na ringi di rupa tawe. Ya, magai na ringi rupa tawe na sabak mega barak kapur. Mega pamase, mega maluak batuan na. Sehingga biasanya suratul Fatihah sebagai ummul kitab. Indokna akurangnya. Indokna surah-surah yang karilalang akurangnya. Bening ide yalengi idi rupa tawe idi atama tepat na punga taala tentu salah-salangi. Maka daki iya kana budu wa iya kana nasta'in, ya ku maka dai punga taala iya kana budu wa iya kana nasta'in, berarti maka dai punga taala iko mi usompa iko tomi wolroi millau do. Jadi salah ide nalengi idi rupa tawe supaya angke ipaki guna madeceng ye suratul Fatihah. Neru suratul Fatihah de ipaturungi sangadinna ukko nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa suratul Fatihah mancaji salah sidi rukunna sampajangi. Maka de nabitta tania sampajang de naganna sampajanna tau de na baca suratul Fatihah. Nah, sebab mancaji salah sidi rukunna sampajangi membaca suratul Fatihah. Ya miko tu mak beri jama narampe to pandri tata maka dia roi bacaanna suratul Fatihah makmumi bacaanna suratul Fatihah imangi napakitoni makmunge baca suratul Fatihah. Ya ko makamingi ya ko dena kaming wajib irisesena baca yale rutu suratul Fatihah. Jadi aja tamam ko bawang ya ko makadani puimang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rilana ya suratul Fatihah rimposina suratul Fatihah maka da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idi mi usompa idi tomi wonroi millau tulung patulungang aga kami nam masarro lori sesena idi rupa tawe yanaritu ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan yang lurus. Yemikannya si salaidi emako kewe kinru telai jalan yang lurus madupa-dupan ni topan ritata bahas tentang jalan yang lurus. Pura napodani punga taala kega telai jalan yang lurus. Di ayat setelahnya siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya naritulalan na tau pure malingi pappe nyamang. Aya na milulay bahas jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kega tujunna tau pure ya lepa penyamang. Maka datoy nabi tari perintana puasa kutiba alaikumus syiyam iwajikan irisesemu mapuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Pada toiha tau mapuran lalui orang yang dulu. Sehingga tu maka da to agasan tu makutana sih tau kega mapuran lalu tega ayana narampe ahli tafsir ta maka dai siratal ladzina an'amta alaihim lalanna ata purai maling pappe nyamang ya naritu dari nabi-nabi, dari orang-orang soleh dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala.
Ya to na tu magay nangka rilalan na ako rang malabita kisah-kisah yang bisa kita ambil hikmahnya. Salah sidinna kisana Nabi Musa alaihi salam. Ya. Kisah mo Nabi Musa Pak. Kisah mo Nabi Musa. Indro kisah. Nabi Musa salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang digelari kalamullah. Ada punga taala. Nah sebab maresoy mak bicara si bapa punga taala. Riwatuna mapak guru di tengana anak gurunna. Angka pakutana anak gurunna. Makutana-kutana. Macopak-copak nguji ro kapar ro. Maka dana anak gurunna. Subhanallah. Idi na kapa tau kami na macar ilebok na linoy. Maka day Nabi Musa na sabaya Nabi nutus punga taala ribolek manine mako ni ro kapa. Pak Basaogi deh. Mako ni ro kapa Pak ya Nabi nautus punga taala. Sehingga karena ia ro kata-katana ro lai tagur yo ko punga taala. Maka deh Musa angkat tu atakku maca pinaiko. Maka deh Nabi Musa tanya aga pala ya mi nabi tusu. Engkau pala nabi. Maka deh engka lono siruntu kemelo ko siruntu. Okon ranna si dupai dua tasi. Tandra-tandrana ya ko bawa ko agagamatik puro. Taramahna lipatuy. Sehingga Nabi Musa bawa ibalik. Napa nobi anak gurun na si Bangi. Tentu ini guru angka anak guru kami nang makanjak tuh. Si mata macio ko gurunna si mata mapato. Bawangi badari sandala na gurunna bawangi tasakna. Makoto Nabi Musa angka anak gurunna kami nang napoji. Yan ro nasuruh si Bangi ro. Magay malalangi riritasi sapai ron rangi. Siaso siwan ni malalang dia panaruntui. Sehingga makban ni residen rang. Napa napodangi ro anak gurunna ro makada. Tiga ni pasuni Andre. Milo ni Andre. Napa ini ngerang ya anak gurunna. Makada ini nasihatus syaitan. Lah napa tak lupa kak pala si tangi ya Rasulullah. Si tangi patak lupa ki ina tu madari. Idi tahu rupa tahu madari to ngaje tu si tangi patak lupa ki. Dan napoji si tangi ko ya lupaiwi terutama Pak Biseng ditujun na agama ta. Papasan na ya lupa itu papasan na guruta. Napura ipasapasan niya anak guru nama. Na iya na anak guru kami na maca na bawa Nabi Musa. Magi na takalupay. Tentu si tangi patakalupay. Sehingga lisi pe man Nabi Musa nalolongat tongangi si di rupa tahu tudang riwirit tasi napa nakutanang idi nagatalla Khaidir. Maka da Nabi Musa maka dai iya rotau tudange kurang nak napodapuamu maka da melo ko siruntu iya bisa meman ya ro. Maka dai Nabi Musa Cina-cina kasading macio-cio sapa tuntu Pak disengeta. Maka dai Nabi Khaidir dai mulai. Raga dai mulai. Na nabi ka. Dai mulai sak barae. Dai mulai sak barae.
Magai jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala na sakbara na rampe Nabi Haidir okoro watiro na sabayro sakbara memang sulit. Ya. Namun masusah matandre onranna matandre derajatna di sisi Allah taala. Innallaha ma'as sabirin. Yaitu tahu sabara si baik Allah taala. Sehingga mak janji Nabi Musa ya ko muruntuk Ka'bah katallu de usak barak taruh ni maserang. Nah ya kan ni Nabi Haidir mereka kapa tangkalingai cerita we namun ada hikmah ya wading ialah hikmah akal baraka makoto papak disangang untuk ipake dia tutungan linota. Jokkan ni Nabi Haidir si jokkan Nabi Musa masaran ni si bawa anak gurunna Nabi Musa. Ya anak gurunnya lisu ni memang untuk berdakwah di Bani Israel. Apa angka-angka nasalaiwi Nabi Musa Bani Israel natarui Nabi Harun mana kalisu si paimang masamba berhala Bani Israel. Jadi naparisi memang anak gurun na untuk mencaji penjaga. Si jokan Nabi Musa si ba Nabi Haidir di tengah natasi malupi-lupi. Iro Nabi Haidir tapana solangi aro lupir. Apa taselan Nabi Musa. Maka dah logo labu ki. An kalai solangi lopi. Maka dai Nabi Haidir tani asa maka dah kak dai mulai sabara akan apa Nabi Musa maka dai melogo kasih nacal kak melogo tuntuk kak na gagade lawisang amak ko ni Nabi Musa. Kemudian uko si tap sandarnya ko butanangnya uko si wiritasi ang kasyanana naruntuk nauno si Nabi Haidir taselan Nabi Musa maka deh mana kaji anak bicu layunai mako tu maka dah si Nabi Musa maka Nabi Haidir asa je lo podakku maka dah dia mulai sabar mamak ko si Nabi Musa latur si dia kampung karena malupu lele milau perbekalan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala digahaga tau melo malingi. Maka dai masih ke mana sih di kampung. Namun soro istirahat Nabi Musa si Nabi Haidir. Iyaro Nabi Haidir tapa maparentai maka dai patatu samai itu dan ring melo ropo maka dia Nabi Musa iyaro pak kampung banda sikit melo ko siapa dicengi gagana maka dia tani ganna nih tallu aga batuanna rilana surah Al-Kahfi yewe kisah maka dai Nabi Haidir irun nangi lupie lau solangi karena angka raja o komundri melo napoji lupi makanja jadi lo solangi bare de nalai na iro lupiero anunna tau pakire miskingi na nonroi na pake masapa-sapa ya konalai iro rajero de gan na pake masapa jadi taron ni sola-solangi cek de supaya de napoji iro rajero salama satu. Kemudian yang kedua iro na iro dua atau pajajiannya makanja ye matu anak pakapir iro tomaton maka launoi napang kamatu papa selena di makanja pinaya lai seli yang kedua. Kemudian ia tu dan ringi melo pa tokonge angka harta karuna dua anak yatim okukotai
Ya ko de tanay di patukongi ya ko ni tete terbangkalai na patukongi na ala yaro. De nagagatawana pakir yaro kasi anak yatim. Jadi ipatukongi supaya maka dete ang kamuiro punna na lo rawa-rawa Ayan na jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Ritujun atau pandrita tayar Nabi Musa diibaratkan dengan syariat. Ritujun Nabi Khidir dimaknai dengan hakikat. Tentunya Nabi Khidir dan ia bawa pak di sangat agama boleh yang boleh ripung Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ketinggian ilmu hakikat sehingga wadingi nisang tanda-tanda kekuasaan pun Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan hikmah. Tentunya dena solangi bawangi Nabi Musa Nabi Khidir ya rolopiro angka pak disengan Nabi Khidir tentang perlopian. Maka dekega wa dilay solangi na dena masolang lay tapi dena masolang na palabu ki yaro. Berarti yaro Nabi Khidir angka matopa disangang pandre ajunna. Kemudian naunoi ananae angka sesana atau pandrita ta ahli tafsir maka de nauno secara lahir tapi naunoi secara batin. Artinya napak dei napasarangi si bawa tomatonna sehingga dia nasangyewe dia na jamang bawang yaro Nabi Khidir jama-jamangi ko dia nisangi watak dan karakter manusia. Artinya Nabi Khidir memiliki ilmu psikologis. Kemudian tentunya magai nisangi maka dero tomatonna orang yang beriman tentunya memiliki ilmu sosial. Nah pemagai nisangi maka dia nenai betta magai memiliki ilmu karakter. Kemana roh? Kemudian ya roh bangunangi meloe ipat napakat de Nabi Khidir alelena dia na bantu ko Nabi Musa dia na jam bawangi dia na surat bawangi Nabi Khidir ya roh agagaero manusia juga dibekali dengan ilmu arsitektur. Peko gicarana si dia bangunat tetong dalam keadaan yang sederhana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun tanya yero mancaji inti daripada pembahasan kita. Intinya guruanna Nabi Musa melo yak gurui. Yang gak manangi dia leta Nabi Musa melo mak guru aku Nabi Khidir. Yang pertama magi Nabi tahu Nabi Musa labu nasak nawat dingin na bampang tongkat na terbelah lautan. Ukur melo lay pudangi Nabi Musa aku Nabi Khidir maka dia mi tahu ko labu nasi ditu kaum Musa lama kapole tasi mak bampami bawa tongkat. Kemudian yang kedua dia ganang kena uno tahu Nabi Musa asal na yami maserang si bawa Fir'aun lau oko kota Madian nasabak naunon nasi di anak pejabat nalari masalah magi napa ya mau no anak bicu na ikut tau malepo tuh mulai. Kemudian kampung Maseke na bantui dia ganang kamu bantui dua makun rai yang mancaji benemu makuk lewe dia nang kana mu bantu na dia gana leko kawala aga-aga angka kisah Nabi Musa de na bantui dua makun rai untuk painungi
olok-olok na nasaba orang ni mana makampi ale ngami ba iya mi bawa pakampi dua makunrai nasaba matoni to maton na dengan senang hati bantu dia tu nang berharap imbalan aku tahu lagi nah senang hati membantu bahkan itu tahun nampi olok-olok na yaro tawero untuk lepasi alibenen si bawa anaknya yaro nang makun rena tulungir dengan ikhlas magi napa makuk kwewe ini pelajaran yang kita bisa ambil jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Kadang-kadang ini rupa tawe kariti itawe na idi matoma ko yasan ni alewi madecin yasal ni alewi makanja sehingga leleki pasale tahu ay makwa sir sampajan pusu utu pusu linro de den aku atu sampajan padahal ya lain matoy hak desi napake ay makwa sir napigaw neraka yakni bawa surga sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala timbul perasaan ujub atau membanggakan diri dia nana hindari tau pandritata wali-wali Allah melu kina pitap nga taala makada aja lalu kinang kaidi punai pape nyamang yasanya pape nyamang ya apun nata sininna aga tapunai adalah milik Allah Subhanahu wa taala pak disengang bisa diambil dalam sekejap ya kutapa napagigir otak pun taala pangkat bisa dicabut hanya dalam beberapa detik ya ku tersebar di video penyelewengan tak korupsi nepotisme dan lain sebagainya makotopa kesehatan bisa dicabut bahkan kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya wa dinnala sewaktu-waktu kullu nafsin za'iqatul maut maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tapaki gunai waktu nawerengi kung Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menyembah papasanan regruta Ki Haji Fathuddin Sukara pancaji lalu ya jama-jama linomu mancaji jama-jama akhirat nah sebaya ko jama-jama linomi bawang akhirnya lari akhirat kepapasan na waktu kumelo salaiwi pasantrennya angka si bangakku mau bika aku Jakarta untuk mengurus travel maka dia ku nasa loko kue mariaw ta 10 juta gaji mulalan nasi ulang wadito pemenre makka menre haji ya ku tu pasantren saga gajimu kadaka kudato ni andre guru tanah sebab matang pulo po mak na watir kudato ni mat lawi mata sia ko penrang suruh ka mantra walaupun kesempatan untuk pudang bah kaji ruang kota mau bikin ke Jakarta mengurus travel jadi tarung jolo kapal salai pesantrennya pulau ke rumah jama-jama apalagi matang puluh kui kasih menituta perlu nih biaya-biaya nama siri kasat di milau nak kui di nasaga miskas itu pesantren ya de masa piri ka akro jilling yang regru tapa ya kebiasaan ya lurangi na pasoro yero kadirana ro liu angkawi takuro wae mata mit tapi deto na namanu bate na bicara deto na tarri bate na bicara maka dami
istihara ko jolona ya toro salah siddi warisatna gurutta ya ko meloki pigau siddi jama-jamang aya angka pilihan hendaknya kita istiharah memohon petunjuk kepada Allah. Apa ya ko makadai ya ko istiharah itu na ingka ipigau si bawa ki punga tala pigau ya rupasan dasi diro istiharah. Kemudian pesanna yang kedua ya ko ya narunasa melo mulawi lao no aga musapa akoro uko tu pesantrennya akhirat ya kulino musapa akoro lari tu akhiratmu sehingga masui kata-kata mutiarana maka dia ko lino mulallung lari akhiratmu namun iya ko akhirat mulallung macio itu linomu angka tulino walaikum biar papasang keduanya nama kadana in tanzurullaha yanzurkum yana saya pacapuranne jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya kamu tulungi penyaman ya kamu tulungi bunga taala tuluk ko tuan ada ya ko bunga taala na tuluk ko ni ka pimulle alang patulun na bunga taala ya ko bunga taala cia ninga mulle papole namo maga makmur agam ko cia bunga taala akhirnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala letuka mit tayaro caritanar singkat saja letuka boleh dena kawatinre rowan niro masa punya istihara don rakang de pasak ding talun patang rakang ai de pasak ding maka daka nulle arwa rakapi mapadai nabita napawat ding sehingga napai narakata pangkan ni matu ati kadai ukono pesantren utat dui beneku lendi oto ki jolo kadai mai kana matang pulo poe kasi loden ring loko jolo na babang lo timpa i pintu maka dai milo mo macior ka kadai idi mani apa atau penra maka dai ko melo ko macior ka iro nana matinre mana o kolalan na asramewe angga mana nya anak tak maka dai iye alhamdulillah tu mako kueng kani talu ni wija apona regruta salah sidina pacapurange wasangi Ahmad Fathuddin Sukari nale asanna nene na pada masere ya ko apona na madari na parewa namun yalengi Ahmad nasaba makalalangi sa di ko yobi Fathuddin namun nale asanna nene na Fathuddin napa nalato apan na sukara mancaji sukari artinya madu angka tu madu suka agasannya kurma sukari kurma madu ya toro inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melo na sampai kapung Allah Subhanahu wa taala ritujunna siratal lazina an'amta alaihim lalanna tau pure melepat penyamang dari nabi-nabi dan orang-orang saleh tentunya angka ki makokwewe di lalanna masigi tentunya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dena langsung napoleiki namun ada peristiwa-peristiwa yang kita bisa ambil sehingga kita mendapatkan kenikmatan yang seperti sekarang ini angka ki tudang rilalan nama sigi ya sangi susah maka dewe nyama pagai rotawe matinro kubolana ane hanya menyamangang iro iya mi hanya menyamamo mako pehe angka ki tudang ri majelis ilmu mendapatkan hidayah kita doakan mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala na ringi sifat istiqamah rilalang atitta, istiqamah dalam mengerjakan ibadah-ibadah, terutama angkai rilalan na ular ramalangi we. Yang enggak iya we ular ramalangi we, ular ramalapa capura riseseta. Aja yang enggak ya rumah kadang kamu parmalang matu ramalape mangipi wah koro engkau maka dia koki ramalape mangipi akhirnya capu umur uta de panang kata pigau iaro nasaba makadaki pemangipi na makadana nabita imal li dunyaka ka annaka ta'isu abadan yamero jama-jama linomu pada toiha ko tuwo ko mananungang wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan jamai jamang akhiratmu pada toiha angka ku mati ku bajai ya dia ku dangkang tapasugiri maka dang kay tuo ka nilu ka pakai ku matoka tapi iya ko pakasiwiang maka de puang tapalampil lalu umuruku pak de pa nasukku de pa naganna iya pakasiwiangnya pasukui pakanjaki bateta makasiwiang. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk melalui ibadah-ibadah terutama melalui Al-Qur'an adalah sumber hidayah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yenang itu mah puasa la'allakum tattaqun. Sarek pamangi angka ku bertakwa. Nero kurangnya hudan petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Angka ni ri asal langangi napa menrei asal langatta lori keimanan. Menrei keimanatta mancaji ketakwaan dan ketakwaan ini adalah kedudukan dan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya napancaji ki pung Allah Subhanahu wa taala atah si mata-mata beriman dan diberikan derajat sebagai orang-orang yang bertakwa. Pariladonna Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin. Puang tepancaji ka tau maki pak disengeng ia maka malakangi pak disengen. Wa ja'alni min ibadikas sholihin tepancaji ka hamba yang soleh. Wa ja'alni min ibadikal muhlasin tepancaji ka hamba yang ikhlas. Wa ja'alni min ibadikal muttaqin tepancaji ka atah yang bertakwa. Waj'alni min ibadikas sabirin wasyakirin tepancaji ka atah si mata sabar si mata syukur. Waj'alni min ibadikas sabirin wasyakirin birahmatika ya arhamar rahimin. Na sebab pamaseta pun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala aja talupaiwi miladong si mata miladong tungka setiap apa yang kita peristiwa-peristiwa yang kita alami kita berdoa tingerangi dua itu pajajiatta tiladongangi si bawa madece Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhum kama rabbauna sigara ya kong kana poji tau matotta tau mateta na tingerangi napuji kasih burasae indoku tingerangi tabacangi suratul Fatihah takiringangi amal amadece tasumbangangi insyaallah ya mana natu ipake makawaru rilbona lino lebih pa riwanwa akhirat na pung Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang kami bisa sampaikan, mudah-mudahan papole baraka lori pada di manang mancaji pak disengeng makiguna rilino lebih pa ri akhirat patandrewi derajata rilino makoto pa patandrewi derajata ri akhirat malingi baraka rilino
euretoki baraka ri akhirah. Sekian, nasru minallah fathun qarib wa basril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.